Kaya kenapa orang riding ano, di ba? Apa? Classic bike. Oh my god. Balik ka ganun. Classic. When came that all her dreams would come true. She was only 17 when Pretty Starman came offering that. Shit. May sigma bro. May sigma bro. Kabro, hindi ko may bay. Ano ka bro? Ay, kung na kayo, daot na kayo mga boss. Sigma. Wala na nagdaot ay. Grabe ligid eh. Lahat na kaya? Wala may sigma no? Sigma? Dito sa nabunturan no? Na ano? Na? Naghanap ng daot no? Yes, sige boss. Sigma bro. Motoran eh. Kaya kenapa orang riding ano yun, di ba? Shit. Ay. Bumuk siya no? Dahil aglatch eh. Grabe mo naglatch ani. Nice. Bro, sigma na mo bro. Uy, giloward ay. Giloward siya. Bantog ramubo. Ngapo sigma. Nagdali ka balik. Yan, so shoutout kay bro Arvin. Motor sigma. Banda. Ripo na gawa po. Tara. Tadi na mga boss. Nice one. Sunset. Wow. What a view. Tell me why you always at your fucking on my head. Dead from your love games, put that on my headstone. Bottles on the floor with some pills on my bed. Got me kind of thinking I'd be better off dead. Tell me why you always at your fucking on my head. Dead from your love games, put that on my headstone. Bro, nice bike bro. Wow po kayo, classic bike. Nag-ride kami. So sabay na ako si bro karon. Hindi ko kailan. Kahit may karon mga boss. So may pahinga na niyo, may kabalo bro no? Ayos na bro. Hey bro, ikaw na bro. Bottles on the floor with some pills on my bed. Got me kind of thinking I'd be better off dead. Lean got me swerving in a whip. Usually sip the purple, but something's gotta give. I've been too fucked up, stuck thinking about a bitch. Would've left me in the dust like I never missed shit. Fuck her. So I'ma sip this bottle, drink away my pain. Usoy. Yan, rides na meron mga boss. Magagay kahuman mga rides mo. Yan, lang ako'y kasabay. At yung kayo motor oh. Classic bike. At yung kayo. Wow, napapalingon ka talaga. Saan ang motor? Kailan sa motor? Oh my god. Balik ka ganun. Ano mga boss, nakayan video mga boss. Mauli na ako.
So until next video na po, salamat kayo sa suporta as always. Again, ride safe mga boss. Peace out.